Yan korupsi neng raja ing tidurane pamiarsa sane dahat wangian gitu ing sekadi korupsine punika utawi laksana miratana saning raja iri-kiring desa niraga sareng sami sane mangkin punaping raris dia janane sami dewa ratuaku dewa ratuaku sinah keduh kita sane rasayang wateking wong desone mako sami yen makadi miratana punika saning raja hidup ngancana nenten sihos raris sahananing kauripan para janane mako sami sayan lami sayan nang kesengsaraan Sina sampun wiyadi makadi manghalone sami sane gemu sane modah kaucap wong desa